ibitero bikaze ku mutwe wa M23 byashegeshe uyu mutwe ku kigero cyo kuwusenya burundu. Ibi bitero by'irishami byiyongereyeho n'ibindi bitero by'ingabo za leta ya Congo FARDC bashwanyaguje umutwe wa M23. Ikaze mu buryo burambuye muri aya makuru gihe tugiye kubana kuva kuri uyu munota kugeza mu minota ibugire iki kiganiro. Banyita Venuste nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel making ashobora kuba akoze subscribe ugakanda no kunzogera, like, share, comment. Iyi ni Mind Empire nk'ibisanzwe. Reka nze ngaruke mu kanya dutangira n'inkuru yacu y'uyu munsi. Guhari tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2012, General Sultani Makenga wari uyoboye abarwanyi ba M23 yabwiye ibinyamakuru mpuzamahanga ko ibikorwa bya gisirikare bya leta ya Kongo byo kuvana M23 mu birindiro byayo byari byamaze kunanirwa kugera ku ntego yabyo, ko ahubwo uyu mutwe utangiye kubasubirana inyuma ugamije kujya gufata umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru ariho umujyi wa Goma. Ibi mu isinzima byarumviswe, ariko ntawatekerezaga ko M23 umutwe muto cyane urukimara gushingwa wari ufite imbaraga zo gufata Goma, ahubwo buri wese yumvaga ko ari bya bindi by'inyeshyamba ziba zivuga ibigwi bidahari. Gusa amagambo yaje gushira ivuga ubwo mu mpera z'umwaka wa 2012 hari tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka nyine wa 2012, ku muvuduko uri hejuru bayobowe na General Sultani Makenga, abarwanyi ba M23 batangije ibitero biremereye ku ngabo za leta maze barazishushubikanya ku buryo nyuma y'iminsi ibiri gusa abarwanyi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2012 bahise bigarurira umujyi wa Goma. Babari bo bawugenzura abakozi ba leta baba ababa mu nzego z'ubutegetsi, abakoraga ku mpaka uhuza u Rwanda na Kongo ndetse n'abafite aho bahuriye hose n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bahise babangira amaguru ingata barahunga n'ingabo za leta zita intwaro ziriruka. Abaturage ba Goma nabo nta kindi bakoze uretse kwakira aba barwanyi. Mw'isi yose rwose igikuba cyaracitse kuko byatunguye buri wese uburyo Goma yari imaze kwigarurirwa n'abo barwanyi. Ahangaho umuryango w'abibumbye wahise uhaguruka. Leta ya Kongo mu kwivana mu isoni ritewe no gutakaza umujyi wa Goma, umuvugizi wa Kongo bwana Lambert Mende yise atangariza ibitangazamakuru mpuzamahanga nka BBC n'Ijwi ry'Amerika ko aba barwanyi barimo gufashwa n'u Rwanda. Gusa kuri inshuro ikibazo cyari cy'abanyekongo ubwabo, u Rwanda ntabwo byarurebaga, ndetse ibi birego na leta y'u Rwanda yabyamaganiye kure ivuga ko nta hihuriye n'uyu mutwe wa M23. Gusa ku butaka intambara yarafashe intera. Abarwanyi ba M23 basa n'abariye amavubi barimo bashaka kwihaniza leta ya Kabila, kuko mu mpera z'umwaka wa 2012 abarwanyi bagabye ibitero ahantu henshi nko muri Kivu y'Epfo bahangana n'ingabo za leta, wongeyeho n'indi mitwe irwanira muri Kongo nk'umutwe wa Mai Mai ndetse na FDLR. Kuva tariki 18 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2012 n'iminsi igira ku 10 yakurikiyeho, izina General Sultani Makenga n'umutwe wa M23 nizo zari ingingo zari ziyoboye ku bitangazamakuru mpuzamahanga, kubera ko abarwanyi barimo bagenda begukana intsinzi zitabarika, ariko banigarurira ibice binini bya Kongo. Ingabo za Kongo nazo zihunga. Byageze aho leta ya Kinshasa igirana imishyikirano n'aba barwanyi, maze mu masezerano yasinywe hagati y'impande zombi, ubwo ni leta ya Kongo n'umutwe wa M23, agasinyirwa muri Uganda. Uyu mutwe wa M23 wemeye kuva mu mujyi wa Goma tariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2012. Abarwanyi ba M23 batangiye kuva muri Goma, ndetse bigeze ku munsi wakurikiyeho tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12, ndetse bigeza ku munsi wakurikiyeho tariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2012. Nyuma y'iminsi ibiri guhari tariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2012, ingabo za leta zagarutse mu mujyi wa Goma, aho zashinje abarwanyi ba M23 bari bamaze kuva muri uwo mujyi ko bari basohoye mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Kusahura byagarutsweho byihariye bigaragazwa ko abo barwanyi ba M23 batwaye amafaranga menshi, amamodoka, amadepo y'ibyo kurya, intwaro ndetse n'ibindi byose babonaga ko bizabafasha mu rugamba. Mu mwaka wa 2012 kandi warangiye umutwe wa M23 umaze kugeza Perezida Kabila ku gucisha make akumvikana no ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye, nuko byari bimeze hagati muri uwo mwaka ugitangira. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2013 n'ubundi umutwe wa M23 wari ukibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse nta naho wari witeguye kujya, buri tayari kugumya kurwanira impamvu wagiyeho. Gusa muri uwo mwaka wa 2013 hatangiye kugaragara ibibazo hagati y'ubuyobozi bw'uyu mutwe, kubera ko ubundi M23 wari umutwe wa politiki unafite ishami ry'abarwanyi nk'uko bisanzwe bimenyerewe mu mitwe ya politiki irwana intambara za kinyeshyamba.
uri perezida cyangwa se umuyobozi wa M23 yari Jean-Marie Runiga Rugerero. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. No General Sultan Makenga we akaba yarayoboye ishami rya gisirikare. Gusa tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2013 isi yose yamenyesheje ko uwari umuyobozi w'uyu mutwe Jean-Marie Runiga Rugerero yirukanwe ku nshingano yari afite. Itangazo ryasinywe na General Makenga yavuze ko Runiga yananiwe kubahiriza inshingano ze, akaba yarashinjwaga kunyereza umutungo, kubiba urwango n'amacakubiri mu bagize M23 no kuba atarafite ubushobozi n'umunararibonye muri politiki. Icyo gihe General Makenga yahise atangaza ko ari ubaye umuyobozi ubwo yaragiye kugenzura ibijyanye n'igisirikare na politiki. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga icyo gihe bagaragaje ko ubundi Runiga atari ikibazo, ahubwo yashwanye na General Makenga bivuye ku kuba Runiga yarumvikanaga na Ntaganda, kandi Makenga na Ntaganda bakaba batarumvikanaga ku wagombaga kuba umuyobozi w'ingabo, aho Ntaganda yashakaga guhigika Makenga ngo ari ugena byose, mu gihe Makenga nawe yagaragazaga ko ari we bosi. Uko guhangarira umwanya uba umuyobozi w'igisirikare wa M23 byatumye umutwe ucikamo ibice, ndetse Runiga wirukanwamo, ngo ndetse kandi abayobozi banapfuye icyerekezo bashakaga kwerekezamo intambara yabo n'ibijyanye n'amasezerano y'amahoro. Impande zombi ntizumvikanye, ndetse birangira zikozanyijeho zihangana mu rugamba rw'amasasu rweruye, maze igice cya Runiga n'icya Makenga bararasana. Gusa nubwo General Makenga yaramaze kugumana ubutegetsi bwose, ariko nawe iherezo ry'insinzi n'agasongero ku guhahamura igisirikare cya leta ya Kongo byari bigiye kurangira bireba, kuko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka 2013 akanama gashinzwe umuryango w'abibumbye kafashe icyemezo cyo guha uburenganzira ingabo z'umuryango w'abibumbye ko zashyiraho itsinda ry'ingabo zihereye zikemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bwa Kongo irirangajwe imbere na M23. Iri tsinda ry'ingabo ryiswe United Nations Forces Intervention Brigade. Iri tsinda kandi ry'ingabo ryahurije ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zisanzwe muri MONUSCO, zongerwamo n'izaturutse mu bindi bihugu nka Tanzania, Afurika y'Epfo na Malawi. Iri shami ryose rihabwa umunyatanzania Brigadier General James Aloys Mwakiborwa, ngabo ari uziyobora muri ibi bikorwa. Rifasha igisirikare cya leta FARDC cyari cyamaze kunanirwa. Iri shami rero ryagiriyeho guhashya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo irimo M23, FDLR, imitwe y'abamayimayi n'indi yose ikorera muri iki gihugu. Iri shami ry'umutwe wa UN yahise itangira akazi kayo, maze mu kwezi kwa 10 k'umwaka 2013 ritangiza ibitero bikaze ku mutwe wa M23 byashegeshe uyu mutwe ku kigero cyo kuwusenya burundu. Ibi bitero by'iri shami byiyongereyeho n'ibindi bitero by'ingabo za leta ya Kongo FARDC bashwanyaguje umutwe wa M23 kugeza ku kigero cya nyuma, aho wisanze nta mahitamo yandi ufite uretse gushaka aho utorokera hatari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nabyo byabaye kuko ibitero byo mu kwezi kwa 10 n'intangiriro z'ukwezi kwa 11 mu mwaka 2013 byo mu duce dutandukanye nka Kanyamahoro, Kiwanga, Runchuru na Rumangabo byasunitse abarwanyi ba M23 batakaza uduce twose bari bafite. Maze tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ku mwaka 2013 General Sultan Makenga n'abarwanyi 1500 bari basigaranye nawe basigaye nta mahitamo bafite, maze bahitamo guhungira muri pariki y'igihugu ya Gahinga muri Uganda no mu bindi bice bya Kisoro muri icyo gihugu cya Uganda. M23 isenyuka gutyo, ndetse ingabo z'umuryango w'abibumbye zisubira iwabo. Izi ngabo z'ishami ryihariye zashyizweho n'akanama gashinzwe amahoro ku isi zanenzwe mu isi yose ko zasenye M23, ariko indi mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, AFD, Road Resistance Army yo yasigaye yidegembya. Byose bigaragara ko ryari ishami ryashyizweho muri lobbying ikomeye Kabila n'abandi batashakaga M23, ariko bari bashyigikiye FDLR n'indi mitwe batashakaga ko ikorwaho. Gusa uko byagenze kose M23 yarashenywe burundu rwose ihunga ku butaka bwa Kongo. Gusa hashize imyaka 8 ejo bundi mu mpera z'umwaka 2021 abarwanyi ba M23 bongeye kubura umutwe bagaruka mu bitero bihambaye, n'ubundi General Makenga ayoboye ishami rya gisirikare bongeye gutangiza ibitero ku ngabo za leta FARDC. Kuri inshuro umutwe wa M23 ntabwo yagarutse nk'ayandi yo mu mwaka 2013 yashushubikanyijwe igakubitwa hasi igahekenya umucanga.
ahubwo M23 yagarutse ari igisirikare cyahindutse, ndetse M23 ari umutwe wa politiki ufite umuyobozi mushya Bertrand Bisimwa. Ndetse noneho kuri inshuro bitandukanye no mu mwaka wa 2012 M23 ni igisirikare cyagaragaje diplomasi yo ku rwego rwo hejuru, igafata ibice ikagerageza kuba inshuti n'abaturage ihasanze, ubu aho yigarurira ibice bitandukanye birimo umupaka wa Bunagana ndetse n'ibindi bice biri muri teritwari ya Masisi na Runcuru n'ahandi hose ifite. Yarahagumanye ndetse inashyiraho abayobozi b'utwo duce ku buryo ubutumwa batanga ari ukugaragaza ko batiteguye kuhava rwose. Uyu munsi aba barwanyi ba M23 bongeye kugaba ibitero bya nyabyo byongeye gushyira ku gitutu igisirikare cya FARDC na leta yose ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Nyuma yo gutangiza intambara ku ngabo za leta, amahanga arahagurutse asaba leta ya Kongo n'uyu mutwe kujya mu biganiro, yewe biranaba haba i Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya, aho umuhuza n'uwundi yabaye Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, ariko rwose nta cyavuyemo kugeza naho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibarizwamo niwo wohereje ingabo zo kubungabunga amahoro, ariko nabyo ntacyo byatanze kuko leta ya Kongo yasabye ko zihava zisimburwa n'iza SADC zaje muri Kongo zifite inshingano yo gusenya burundu uyu mutwe, aho leta ya Kongo natumije ingabo z'Urundi kugira ngo zize kurwanya umutwe wa M23. Rwose iyi nshuro umutwe wa M23 nawo wagarutse warahindutse bikomeye ku buryo umuntu wawubonye mu mwaka wa 2012 n'uwabonye mu mwaka wa 2021 ugaruka cyangwa mu mwaka wa 2022, yego ni umutwe ufite izina rimwe ariko imikorere iratandukanye rwose. Ndetse mu kwivugurura gukomeye kuri iyi nshuro uyu mutwe wa M23 wahinduye umuvuno nawo ushaka abafatanyabikorwa ku buryo rwose leta ya Kongo ica hamwe, M23 igaca ahandi, ikabasha guhangana na leta ya Kongo mu buryo bukomeye. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bicwa nabi batotezwa muri Kongo, ndetse n'amoko y'abanyekongo mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi banyekongo bose birengagijwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. AFC M23 ivuga ko yiteguye kuganira na leta ya Kongo, ariko Tshisekedi we yanze kuganira n'uyu mutwe yise uw'iterabwoba. Uyu munsi rero uyu mutwe urahari ndetse nta naho witeguye kujya, kuko bigaragara kuri tayari FARDC neza ku kibuga cy'imirwano, AFC M23 iri tayari kurwana rwose, ndetse leta ya Kongo nishaka kuganira nabo bazaganira nta kibazo bo bafite, kuko benshi mu bayobozi b'uyu mutwe mu itangazamakuru bumvikanye bavuga ko ariyo ntambara ya nyuma barwanye, bisa naho kuri iyi nshuro nta kindi kibaraje ishinga atari ukugera ku burenganzira no kubaho no kwishyira kwizana ku butaka bw'abasokuruza bubarizwa muri Kongo. Uyu munsi rero umutwe wa M23 uruhare rwose ku kiguzi cyose byabasaba niyo byaba amaraso y'abarwanyi b'uyu mutwe. Ndetse ku rundi ruhande General Sultani Makenga aracyahari, ayoboye umutwe wa M23. Muri iki kiganiro twakoze urugendo rwagejeje ku kubaho k'umutwe wa M23 ndetse no ku uyu mutwe wabayeho kuva washingwa mu mwaka wa 2012. Ubwo dukurikiye rero wakoze cyane. Mwese ndabashimiye, mwakoze cyane, Imana ibarinde.